Marsha mbonye rero mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere abarwanyi ba FCM23 bahanganye n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'umutwe wa Wazalendo bafatanya mu gace ka Makobora muri teritwari ya Fizi. Iyi mirwano yubuye nyuma y'iminsi 3 yarishize mama 23 yivanye muri Makobora yari yarafashe. Benshi bati ese uyu mujyi wa Uvira kushobora kuba ukomeje kuba agaterera nzamba biraza kurangira bite? Ino ntambara ni bitaragira kuri iyo level nge Buventure mfite batatu batujwigije mu dutabare bareke barwane. Sibyo? Rero umurundi wese uri muri coalition na guverinoma ya Kinshasa bikitwa ko ari uburenganzira bwe. Ibyo akora nawe yabikorerwa. Arasa bamuturitsa urumva yinjira kuri butaka nabo binjirwamo nuko bitari bwababeho. Ariko nabo bazabibona amaherezo nta kundi bizagenda. None se impunzi zahunze ntizageze zisanga zo mu Gatumba zanahicwe zamaze imyaka 20 n'ingahe. Nababwiye ngo ikibazo abantu bafite no gushaka gutondagura uwo president. Impunzi z'abanyamurenge zimaze imyaka ingahe mu Gatumba nta n'ubutabera bazabonye. Ejo ntibizizaga sindabita kwiziza. Ntibavuga imyaka 20 genocide yabakorewe mu Gatumba ibaye. Ningeragere akanyamasyo kaza kavuga ngo kazamusiga. Ariko ahangaha Marsha nabonye bavuga agenda gahora mano bogeze no ntambara bagashaka kugira igitangaza nta ntambara irimo. Urumva? Nibaza abandi bazazana ibindi. Nuzana ibintu babitwike. Nuzana ibintu bisame. N'ubu advancing. Ikibazo kiri he? Uwo muntu avuga ngo Kongo yaravogerewe, Kongo yaravogerewe. Kongo yarashe mu Rwanda. Abarundi barasaka amanyora. Urumva? Bo ntago bavugira teritwari z'abandi. Ndetse na Warikare centre ngisubire nyuma Kibati kugira ngo ubone ko baganira Idoha muri Qatar. Yego. Ariko ibyo yarabikoze bukeye ingabo za leta ba General Guido Shimira baza kwa deployinga. Kubera ko bya bindi nyine China ngo niyo intervenye gucyo muri Loni ivuga itubundi ko mu kujya musinyi ibintu bitagira modalité yo d'execution kubishyira mu bikorwa. Ceasefire ceasefire na observateur ntaba hari. Ingabo ziracyahanganye umusozi ku wundi. Nta zone tampo bagira byose ko arabivuze. Urumva? Yego. None n'abarundi nk'iki gihugu kiba kiri muri intambara ntabwo nuko cyagira amatekinike ngizo bavuga batariko ingabo niba ziri Kamanyora naka tukaba turi Katogota twese tuyigabana. Umwe yigira inyuma ya Ruvungi undi yigira inyuma ya Kamanyora wenda ajye Nyangezi hacemo ibirometero 10 bazagira kurwana bate bafite batandukanye. Suko yagiguruka ababishizwe bakayifotora bati suko irenza aho ngaho gute. M23 ateri bombe bati iyo bombe iterewe hanga. Uwo munsi bakarara bakoze raporo itamara amasaha 28. Urundi bwarasira hakurya abantu muri balistike bakareba iyo bombe turutse hebyo byose traje gitwara igisasa aho cyaguye nuko cyaguye n'umuvuduko cyari gifite ibyo abantu barabipima bakayibona. Yego. Ariko Amerika iraho ngaho irisingiza ngo yakoze bitangaza bidafite modalité de suivi. Does it make sense? Ibyo bintu birashoboka. Nigende M23 mbikubwire kuri izi kamera za gasa ntuzabikuremo. Nijya Rubumbashi zarangirira Rubumbashi nijya Kisangani zarangirira Kisangani ntago M23 ishobora guhangana n'isi ngo bikunde hari abarwandofone bahigo nigeri bohoze Minembwe ikuriho blokisi that's one nibishobora izamuke muri turi ibire kuntu yabohoza abahema ibyo nta kibazo Kisangani giye gukora mikinde wayitaki ngo uvira tombe ngo bitakwira tombe urumva aho rero nahifata bagafata n'indirimbo zayo zitsinze bakazibyina mu bukwe harahe zagira bayivugiriza induru ku mpamvu zabo n'uburenganzira bwabo yafasha ifata igafunga amaferi ikanagaragaza politike yayo n'ishyize imbere ikavuga tuzategereza hanga ibyo turwanira kubera ko ahandi zabifite n'umubyeyi wa IDF naro nayihabwa inkunga n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ubwo Uganda nayo izahita izamura concern nibimara kugera ibyo ngibyo bafata iyo mitwe yose Red Tabara ADF nubwo ADF ishirwa byinshi no kubitone imitwe y'byihebe banarebe niba ifite muri histoire yayo sibyo affaire génocidaire tuzabivuga Tanzania ifata ibifaru byayo bikajya kwica no kugota abantu bakabuza kujya kumavomera nk'abanyamurenge tuzabivuga none M23 mu bindi bice bya Kongo hari ikibazo cyo identique n'ikirwanira cy'imiryango yabo umuruba yari Kinshasa bamutera amabuye urumva none undi muntu iramye mu kubakorera ngo bavukamo iyo bari ahandi barabotsa bakabarya nibagira Kamituga Minembwe izabirinzwe neza Mwenga centre niba ifata neza Minembwe izabirinzwe neza hirya Minembwe hari kibarwanira niba ataramabuye koko bakurikiye katwikomereze niba bamwe bazanya amata abandi nayo bakazana amato reka tuzarebe none amata akomeye arayaye. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa.
abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tente ukoreramo ubukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Aha ni mu burasirazuba bwa DRC bati intambara yagiye mu rundi rwego rushya. Ati ukuza kwa mato yihuta cyangwa se speed boats mwijoro ku kiyaga cya Tanganyika byemeza ko intambara yinjiye mu kindi cyiciro. Umutwe wa 23 ubu waguriye imirwano mu duce twa Uvira, Fizi, mu misozi miremire ya Mwenga kandi uteye ubwoba intambara ya Tanganyika. Ati intego irasobanutse, ati ni ugufungura imirongo myinshi y'intambara, gutatanya ingabo za FARDC, kuzisubiza inyuma no kugota iburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugera ikindu. Ati intambara si ya gisirikare gusa. Haravugwa ko hari gutegurwa inkuru n'amashusho bitandukanye. Ati nyamara waragaragajwe kandi ngo nyamara ngo uyu mutwe ngo wagaragajwe kandi wanenzwe na raporo nyinshi mpuzamahanga. N'uyu mutwe ubwo wa 23 bavuga. Ati nubwo leta zunze ubumwe za Amerika zatanze impuruza, ndabona bashyizemo n'u Rwanda ati igihombo ni kinini, abantu amagana ati barishwe, abanyekongo barenga ngo 200 ngo bahungiye mu Burundi. Ikibazo cy'ubutabazi kikaba kiri kwiyongera cyane, ngo ibirimo kuba ngo uyu munsi ngo si intambara isanzwe. Yego ngo ahubwo no guhonyora ku mugaragaro ubusugire ngo n'ubwigenge bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. None se impunzi zahunze ntizageze zisanga zo mu Gatumba zanahicwe zamaze imyaka 20 n'ingahe? Nababwiye ngo ikibazo abantu bafite no gushaka gutondagura uwo president. Impunzi z'abanyamurenge zimaze imyaka ingahe mu Gatumba nta n'ubutabera zabo. Ejo ntibizizaga sinabita kwiziza. Ntibavuga imyaka 20 genocide yabakorewe mu Gatumba ibaye. Ikaba ababyemanze ya Pasteur Habimana yaba agatorwasa hari umuntu wari wagiye mu mategeko bantaganda bajya dehege gukora iki, bajya baburanisha iki ko agatorwasa na Pasteur Habimana wemanze ko yakoze ubwicanyi bwo mu Kirundo mu Gatumba ko nta mategeko yigeze amutwara. Hanyuma icyo ni kimwe, amato twabonye y'intambara anyuze hano mu Rwanda ya Sami DRC ariko imodoka ayakurubana yakoze iki mu Kivu, yakoze iki muri Vicumbi Lac, yakoze azakora iki muri Tanganyika? Yego abantu barahongaho gusa bareba iyo bibaye bibagirwa. Sinzi ngo akanyamaswa babwira kakibagirwa ibyejo ikindi cy'ibintu nk'ibyo ngibyo. Abantu bageze mu mato amato ngo yihuta kajugujugu barwanisha suko barwanisha ntabwo zihuta. Nibeza byihuta nandi bazihuta kubirusha. Hari birenze. Umuntu yakwirukanka n'akanyamasyo, yakwirukanka n'ingeragere akanyamasyo kaza kavuga ngo kazamusiga. Ariko ahangaha Marisha nabonye bavuga bagenda gahora mano bogeze no ntambara bagashaka kugira igitangaza nta ntambara irimo. Urumva? Nibaza abandi bazazana ibindi, nuzana ibintu babitwike, nuzana ibintu bisame, n'ubu advancing. Ikibazo kiri he? Uwo muntu avuga ngo Kongo yaravogerewe, Kongo yaravogerewe, Kongo yarashe mu Rwanda, abarundi barasaka amanyora. Urumva? Bo ntago bavugira territoire z'abandi. Integrité territoriale ntago ibarwa muri Kongo gusa. Integrité territoriale n'u Rwanda ruyifite, n'umunyamurenge arayifite, ntabwo itwirwaneho yigeze ideploying ingabo zabo Muramvya y'u Burundi kuko ntare barayifite. Higeze deployinga mu Ruyigi cyangwa se mu Makamba. Ibyo turi kumwe. Nta mazi mpuzamahanga mu Tanganyika M23 FC bigeze bavogera. Uvira bari ni wabo. Turi kumwe. Yego. So ariko niki kintu kibyara nk'ubajije kabiri bazakisubiza. Kuva umuntu ari supreme yundi. Ziko supremacy iriho muri aka karere zahitana abantu benshi. Ubu bantu bice bumva bakwica abandi bo bahura n'ibibazo bijya gusa nk'ibyo bashaka gukorera abandi, wamurashe yakurashe, induru zikavuga muri New York ngo iki niki nubwo Burundi bwaraswa nabwo bwarasha handi, sibyo? Noneho kugeza kuri uyu munsi nkubwira ndi makuru. Ubundi ntabwo ufite ingabo muri Minembwe. Yego. None se Minembwe ni mu Burundi. Noneho ubutaha bujyanye n'undabyara umukobwa. Ushobora kwisanga n'izo ngabo z'abanyamunembwe nabo uvuga nabo bari Ruyigi bari Makamba ari nahandi kuko nayo wahabaye kandi ntugire ikintu. Icyo wenda Amerika numvise ivuga nugo uburenganzira bwako kugira umubano n'u Burundi coopération bilatérale. Sibyo? Yego. Ibyo ni ibintu nabyo
bifite uburenganzira bw'ibihugu byombi. Ariko nagira nkubwire yuko bya Marco Rubio nako uri ambasaderi yavugaga muri Loni wa Amerika, tumwibutse yuko n'imitwe y'inyeshyamba ku isi nubwo nta makuru dufite kuri FCM23 yemeye kubana n'ibindi bihugu, sibyo? Tuvuge se ko Amerika iyobewe yuko muri Sudani RSF ifatwa n'abantu b'i Dubai, United Arab Emirates. Tuvuge se ko leta ya Sudani ngira ngo ifatwa na Qatar bahanganye. None se Free Syrian Army yarwanyaga Bashar al-Assad n'ishyaka rya Abbas ntago bari afite icyicaro i Londres mu Bwongereza. Uyu mugabo se uyobora Syria ntiyafashwaga na Turukiya n'iki byose simurabirwa bamwakira muri Washington n'ahandi hose. Icyo cyo kitarasobanuka muri aka karere. Niba leta irwana n'izi nyeshyamba ifite uburenganzira bwo gukora coalition ni birimo n'ibihugu Berseneri n'abandi bose ibintu ngibyo. Hari n'igihe bizaba ngombwa inyeshyamba nazo zitabaze inshuti zazo ko ntabwo bishobora kubura nabo kuko nabo n'abantu babana n'abandi, urumva? Yego. Na Amerika n'undi wese yabafasha ibyo bigira biriya byose. So ino ntambara n'ibitaragira kuri iyo level ngo Juventus ifite batujwigije mu dutabare bareke barwane, sibyo? Rero Murundi wese uri muri coalition na guverinoma ya Kinshasa bikitwa ko ari uburenganzira bwe, ibyo akora nawe yabikorerwa. Arasa bamuturitsa, urumva? Yinjira kuri butaka nabo binjirwamo nuko bitari bwababeho, ariko nabo bazabibona amaherezo nta kundi bizagenda. Icyo bitamburezo ma regional intambara ishobora kuvamo y'akarere yo irahari, sinzi n'ishyashya izaza. Ni naza abantu bazayirwana, irahari rwose. Intambara irahari nta yindi shyashya izaza. Ntese Burundi bufite division ebyiri muri Kongo bukora iki? Ntiburi mu ntambara siyo ntambara mpuzamahanga. None se zirangabaze mu Kibitoke ziri mu Rumonga ziri hose ntiziri muri Kongo ntizica abantu se? Nizirasa bazazirasa nta kibazo giharaho ngaho. Nibazana amato umuntu wese wakoze imbunda yakoze na anti yayo, urumva? Ni warazanye indege anti aerienne zirahari, ni waraza bwato SP gira bushwanyuza cyangwa ndi mato yagenewe kurasa, ni waraza iki buri kimwe cyose. Ubwo washatse kuzana intambara imbere, intambara uzayisanga imbere. Nuzana umutekano n'amahoro ibyo byose uzabisanga imbere. Ikibi buriya kira kikirabura nuko M23 yaba idashaka kuganira, wayitumira ntigende buri kimwe cyose. None aba bose bari muri no anje y'intambara bavugwamo nta uravuga ngo ntashaka kuganira, ahubwo abatsindwa ku rugamba rw'umuheto ni nabo bakunda kwanga ibiganiro. Ubu no paradoxe tuzayibyaza iki? Tsegede ntarigarurira akarere n'akabe ka FCM23 bamubwira ibiganiro atingari. Uburundi burakubiswe kuva hose bwirukanga wagira ngo setinarume spécialisé en marathon, urumva? Barakikwega mu ntambara. Niba badashaka ya Victoire Pirique twavuze ahangaha, ikindi bashaka niki? Ko tuvuga ntibumva. Ikintu kibe nababaza muri aka karere Sandrine, tujya inama gutya nk'abasesenguzi bakica amatwi, aka amatwi ari mu rupfu ntabwo yumva. Buri umuntu gukuye kagiye tugatogota kakugeza Uvira ahantu atakugeza ne sincerely speaking. Ejo bundi ngo General Prime niyo ngabo batamubeshyira ngo yavuze ko atatsinzwe ngo yobeje bya Washington. Yigeze ashyira umukono kuri Washington, uriya yize asinya kujya Washington. Washington kuri Rwanda na Kongo Uburundi bwabigenjemo gute? Kuba yaratumiwe kuri yibiza mu nakuri ari ameza ya batatu n'abashyira asinya hariya. Ni gara ibi ngibi arabishinzwe ibyo ngibyo. Kenya kari yishinzwe ibi ngibi yari yatumiyeho inama yihutirwa ngo ivuga iti Washington irazambye. Qatar ihuza leta ya Kongo na AFCM23 ko mu kanya nimo cekinga ku Qatar News Agency ndetse no kuri Ministeri y'Abanyamahanga ya Qatar ko nta rwandiko rwamagana inescalade yari yabaho, nuko bazi yuko n'ubundi rasanzwe baganira siko izirasa baganira nzibira yarafashwe n'andi harafatwa ni kimwe nuko n'ubundi na Uvira yanafatwa. Ikindi cya kabiri twavuga nuko yafashwe nuko M23 yasabwe kuva Kigoma ndetse na Walikale centre ngisubire nyuma Kibati kugira ngo babone ko baganira idoha muri Qatar. Yego. Ariko ibyo yarabikoze bukeye ingabo za leta ba General Guido Shimira baza kwa deployinga kubera ko bya bindi nyine China ngo niyo intervenye gutyo muri Loni ivuga itubundi ko mu kujya musinya ibintu bitagira modalité yo d'execution kubishyira mu bikorwa. Ceasefire na observateur ntaba hari. Ingabo ziracyahanganya umusozi ku wundi. Nta zone tampo bagira byose ko arabivuze. Urumva? Yego. None n'abarundi nk'iki gihugu kiba kiri muri intambara ntabwo urwo cyagira inama tekinike nk'izo ngizo. Bavuga batariko ingabo niba ziri Kamanyora nako tukaba turi Katogota twese tuyigabana. Umwe yigira inyuma ya Ruvungi undi yigira inyuma ya Kamanyora wenda ajya Nyangezi hacemo ibirometero 10 bazagira kurwana bate bafite batandukanye. Suko yagiguruka ababishinzwe bakayifotora bati suko irenza aho ngaho gute. M23 ateri bombe bati iyo bombe iterewe hanga. Uwo munsi bakarara bakoze raporo itamara amasaha 28. Urundi bwarasira hakurya abantu muri balistike bakareba iyo bombe turutse ibyo byose traje gitwara igisasa aho cyaguye nuko cyaguye n'umuvuduko cyari gifite ibyo abantu barabipima bakayibona. Yego.
ariko Amerika iri aho ngaho irisingiza ngo yakoze ibitangaza bidafite modalité de suivi. Does it make sense? Ibyo bintu birashoboka. Reka twemere ko ibyo muri Kongo byubaswe bifafaritse n'ibinarwana bifafarike gutyo ibintu nk'ibyo ngibyo. Rwose ibiganiro bya Kongo n'ibyo muri Amerika nayo mbivuga ko nta n'ikintu kizigira kinavamo, kuko ntabwo nari kwemera ko Amerika nk'igihugu cy'abahanga bameze kuri bari kwemera ko leta y'u Rwanda na Kongo bisinyana nta gihugu kirohereza n'ambasaderi ubu ngubu. Ntibiraca ambasade ariko nta ambasaderi ibihugu bigira. Urumva? Ibihugu bikora de escalation bikagabanya tension hagati yabyo. Nta badiplomate bari boherezanya. Kongo itarafungura ikirere cya Rwanda ya ikajya ijya muri Brazzaville banze kujya guca muri Central Africa no muri Sudan igenda izenguruka kuriya kugeza naho igabanya ingendo zayo muri West Africa. Ukura Amerika cyokora Trump n'umugabo iravuze ati sha baraduhamagaye so batwihamagare guteye gutwara lithium yabo ate tugomba gukoresha battery sha tukajya kujya cukura paraho ngaho gusa Afrika nuko yapfuye nuko yabaye. U Rwanda nagoro kajya gusinya n'igihugu kitararatifiinga amasezerano. Ubu Kongo ntirakora ratification yari amasezerano ngo yemeze burundu. U Rwanda rugashiraho umukono kuki u Rwanda rutarayizinga icyo kibazo ngo ruvuge rutari ku muntu turimo gusinyana. Ndabona ari rutamiza abiri. Urumva akajya atanakarabye. Ni gute basinya u Rwanda rwakoze endorsement y'amasezerano ya Washington turimo kujyana inteko irayemeza government irayemeza twabonye muri Europe. Kongo nta kirakora na kimwe kuki u Rwanda rwo rujya gusinyana n'umuntu n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo ntibarayizinga ikibazo kuki u Rwanda muri Loni Kongo ruri rushinja rwo ntiruyitanga imirimo ruyishije kandi rwo rufite ibimenyetso byinshi. Kano karere ugiye ngo ni karimo ikibazo. Kano karere karimo ikibazo ariko harabajya bashaka kutwereka ngo duceceke ngo ngabikora ngo barabizi ngo abazi ko babigenza barabizi se intambara ntizitubera ku mutwe. Hariho zisiga zikagira ntizibera ku mitwe ntizitubera mu bidukikije twese dufite uburenganzira bwo kubivugaho. M23 irarwana ntawuza aho yerekera ngo tugiye Kinshasa. M23 murafata ovisi gasakuza mwakongeraho kongeraho Rubumbashi noneho aho bicomekeye mu Kagera mu mwanya muto ngo mu gihe gito muzumva Tanganyika itombe nigende. M23 mbikubwire kuri izi kamera za gasa ntuzabikuremo nijya Rubumbashi zarangira Rubumbashi nijya Kisangani zarangira Kisangani. Ntago M23 ishobora guhangana n'isi ngo bikunde. Hari abarwandofone bahigo nigeri bohoze Minembwe ikuriho blokisi that is one nibishobora izamuke muri turi ibiri kuntu yabohoza abahema ibyo nta kibazo. Kisangani giye gukora mikinde wayitakiye ninde wayitakiye Rubumbashi. Abarubumbashi ntago bagira amaboko kwirwanirira. Izi nyeshyamba nizo zaharaniye kugira ngo zihugize zora zibohoza Kongo zishaza ku butegetsi umuntu azita muri Fleuve Congo zibohoza azita mu wakajwiga nk'ibyo ngibyo zizahura muri ibi ngibi. Ubu ngubu abantu batangiye intambara barimo gusaza n'abamakenga bari kugenda basaza nubwo wenda bafite abandi rundi rubyiruko kuko nabikubwiraga. Urumva ariko burya umwana we ntago muraga urubanza rutarangira. Nibafate Uvira bafate Minembwe yewe bajye muri mu rwego rw'ubwirinzi muri strategie zo kwirinda bafate Warikare Shabunda bafate Kivu zombi mbega anansi bazifate zose. Ubundi bajye babwirizwa ubutumwa iyo vanjiri yo kubasha kwirwana n'andi moko muri Kongo na yabyike ajye yirwana aho nibo bazajya bajya kubohoza ahantu hose. Maze rero bajya bavanga abarwandofone ngo bafite amaraso y'Abanyarwanda n'umuco nyarwanda n'iki babazi kurwana barababeshye nuko basheta gusa. Nta muntu utazi kurwana afite impamvu abatagwana ntayo bafite. Bajye batubwiza ukuri. Katanga nibagira ibibatera hejuru urubyiruko rwabo ruzarwana. Urumva? Kisangani bafite nabo urubyiruko rwabo ruzarwane. Mwega muri banyamuke nimwe mushaka gukomeza ngo mugikinshasa sa ibyo ngibyo ibyo eka nkubwire Sandrine izi nyeshyamba nubwo zagira Kinshasa bakagize igihugu. Urumva? Bashobora kugira dominance idéologique ariko na dominance populaire nayo irakonta ntihazagira umuntu ukubeshya. Urumva? China ifite imbaraga uyu munsi kubera ko ituwe kurusha ibindi bihugu kwisi. N'Ubuhinde burya bwanayiciye mu baturage. Umubare w'abaturage bakumva na politiki ni ikintu kimwe hanyuma kugira dominance y'imbura n'ikindi. Ibyo tuze tubyumve kimwe. Urumva? Yego. Izi nyeshyamba ejo nabonye hari famille yarongoye ishyiramo ya ndirimbo barayibyina babyina indirimbo y'intambara mu bukwe. Urumva? Ni indirimbo isekeje kandi ni intambara ya Uvira. Barayiceza abageni koko. Ngo Uvira tombe ngo bitakwira tombe. Urumva? Aho rero naho ifata bagafata n'indirimbo zayo zitsinze bakazibyina mu bukwe. Haraho izagira bayivugiriza induru ku mpamvu zabo n'uburenganzira bwabo. Yafasha ifata igafunga amaferi ikanagaragaza politiki yayo n'ishyize imbere ikavuga tuzategereza ahangahe ibyo turwanira kubera ko ahandi zabifite n'umubyeyi washiritse ubwoba yataha ikamurindira umutekano. Iby'indege yashyiraho ya defense ibya drone bazisenya ibyo byose n'ibintu bishoboka. Urumva? Ariko iyo hururu twagiye n'iyiki Karemi babaririye babuze ubabwiza ukuri mujye mureka tubabwiza ukuri babyumve cyangwa babireke
ariko hatazagira ikiba ngo nta kintu umuntu yavuze. Kongo ngira babaye ngaho nibatubwire aba FCM 23 batubwire abantu bo muri Katanga, ndashaka kuvuga mu buryo Kongo ikikijwe n'ibihugu, batubwire abaruba bafite mubare kiri inkambi z'impunzi zimaze imyaka 30 muri Zambia, ko bafite iz'abarwanda fora maze imyaka 30 mu Rwanda, mu Burundi no muri Uganda no muri Kenya. Abo baruba ayomoka abakongo baheze muri Angola, abo kwa Mobutu baheze muri Centrafrique muri Congo Brazzaville ni bande, abo muri Isiro muri uzamutsera muri Turi baheze muri Sudani y'Epfo ni bangahe? Erega bari ugiye no kureba bano bantu wenda simbizi ibyo ntabwo nabishakashatse bo muri za Ituri babahema, nzabaza mfite abantu dushaka kuganira bakabimbwira. Ntabwo nzi neza niba mu Uganda naho hari munzi z'abahema n'inkambi zaho zamaze imyaka 40 zabuze uko zitaha. Ziramutse zihari nakwisegura, zidahari rero nabwo baba bafite ikibazo politike. Urumva udapfa gusanisha n'iki, udapfa gusanisha n'iki abarwanda fone bafite. Ikindi nakubwira nibyo koko nkaruguriya muri Uganda ku nkengero zaho hari ADF, ni ikibazo gikomeye. Abarundi bavuga ari ditabara ariko ni yabo barabeshya. Urumva ariko aba barwanda fone bagoswe n'abantu baruharwa muri genocide, bakoze genocide mu gihugu cyabo, barahahungira bahora babahiga kandi bafite imbaraga n'intwaro za gisirikare bagana leta. Bazabaze batwemeze niba leta bari habwa inkunga n'igisirikare cya FARDC, ubwo bizaba biri presque identique n'ikibazo kigose aba rwandofone. Cyangwa niba IDF naro nayo ihabwa inkunga n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi, ubwo Uganda nayo izahita izamura concern. Nibimara kugera ibyo ngibyo bafata iyo mitwe yose Red Tabara ntuze ADF, nubwo ADF ishirwa byinshi no kubitona imitwe y'ibyihebe, banarebe niba ifite muri histoire yayo, sibyo affaire génocidaire. Icyo gihe tuzamenya ko abari tarara génocidaire kimwe na FDLR kimwe na ADF, maze ingamba zibafatirwa cyangwa buri gihugu cyabafatira wenda abantu bazishyira ko muzani bazi balancing. Ariko aba Rwandofone bagoswe n'umutwe uzobereye mu gukora genocide, bamwe muri bo barigiye banazishinjwa. Urumva so ntabwo rero ubuzana ko kantu M23 nijya kure rero izatakaza imbaraga yagumye kuhangana n'aba genocidaire ikiri no mu bitekerezo, kuko genocide no muri ideology ijye gukemura ibibazo bya infrastructure Kinshasa, amacupa y'amazi mu biferege n'ikiri cy'ibintu nk'ibyo ngibyo. Nigera Katanga bavuga bati mu Rwanda minere, ubona kuko intambara igenda yigira imbere uko begereye Ikirombe, baravuga ngo bari mu intambara y'amaminere ya Kongo. Urumva kubera iki isabira imitakaza impamvu yayo naturelle et originaire. Urumva ijya mu bindi bibazo yo ivuga ko ari bya leadership, birumvikana koko, ariko au départ iyi mutwe w'inyeshyamba wahagurutse kubera kugira ngo urwanye ubutegetsi ngo imitegekere mibi muri Kongo. Nose reka nkubaze rero ukuntu badakora imibare, ubundi imitegekere mibi ku isi yose, icyo gize ikintu bagusubiza uri AFC M23 barakubwira ngo na Cote d'Ivoire ntiyobowe neza kandi byateye intambara, ngo na Chad ngo ntabwo ari shyashya kandi byateye intambara, urimo kujya mu ntambwe 18. Ariko ibyo bigumva zaruguru pamoja na bad leadership bafite. Urumva nta exclusive y'abaturage baba bakoze, ntibirirwa barasa abaturage babo niki na drone. Icyo none cyongeye kugarura impamvu ituma urwana. Kubera iki? Kubera ko impamvu urwana yo gutotezwa kw'imiryango migari yanyu niyo yagombye kuba ari izimbere, kuko bad leadership abanyafrika barayisangiye na Tanzania iyobowe neza, mbona bagenzi be babirwa bavuze indu na Kenya nuko. Ariko Kenya nifata indege zayo zikarasa aba muri Turukana, sibyo? Tuzabivuga. Tanzania nifata ibifaru byayo bikajya kwica no kugota abantu bakabuza kujya kumuvomera nk'abanyamurenge, tuzabivuga. None M23 mu bindi bice bya Kongo hari ikibazo cyo identique n'ikirwanira cy'imiryango yabo. Umuruba yari Kinshasa bamutera amabuye. Urumva none undi muntu iramye mu kubakorera ngo bavukamo, iyo bari ahandi barabotsa bakabarya. So niba datandukanye ibintu ukajya mushika tuwiri kamoja ngo kakamuponyoka ngo kari muponyoka. Urumva aho yari niba setting politique bavuga ati turenga hangaha, nuharenga mu kirere tuzakurasa, nuharenga mu mazi tukurase, nurenga ku butaka tukurase, bihe nk'imyaka 5 buri akawuvira kataravamo bari kuba bari mu mupfubwe na Kabutembo bazagakuremo, kuko nanone Butembo idahahirana na Goma cyangwa se Busubwangwe shobo akabayobora Bukava tuyobora Uvira, bibari injury. Urumva ariko bakuremo izo injuries byabihanga twavugaga, sibyo biri mu defense yabo ko agiye ashushanyije za mazigzag bayakuremo, baturiye batraining ingabo, bagura ibifaru, bagura indege, bagura iki n'iki, bicecekere cyo kora nkubwiza ukuri M23 mugize amahirwe murokotse ifatwa ry'umujyi wa Uvira. N'ubundi ntibirarangira neza, ariko iyo Uvira isakurishije isi bongeho Karemi cyangwa undi mujyi wabureba ibintu bibabaho. Singiye kukubeshya, nibahagarika intambara bareke kwigira imbere cyane, bagira baraka bazahagarare.
kuko Minembwe izaba irinzwe neza, nibagira Kamituga Minembwe izaba irinzwe neza, Mwenga centre nibayifata neza Minembwe izaba irinzwe neza, hirya ya Minembwe hari kibarwanira niba atari amabuye koko bakurikiye. katwikomereze niba bamwe bazanye amato abandi nayo bakazana amato, reka tuzarebe none amato akomeye ari ayahe Bazayazana.